Rekod so materi nyaki county manoma Kilifi kama bende Rowere makwan gi oheo 500 mabende wuok e county ma Kilifi noyudo kony e yor somo kokalo kuom chenro mabende geto chiwo puonj buora kokalo e yor mbui. Chenro mabende itayo gi riwruok motisi ni Power to Learn project mabende geto iko Rowere mar bedo kod nyalo mano mar yudo tije e kembe mapachoka. Maketo piny owacho ma kaunti ma Kilifi bedo kaunti mokwongo mar tayo chenro no kendo tiyo gi riwruogno mageto tiego Rowere maromo 1 million e bedo gi ng'eyo mag tiyo gi mbui e Afrika mangima. Jata chenro no Mumbi Ndungi wacho ni nokawo Rowere e wards madirom 35 onyene kanoluso. Nafasi nyingi ni vile tu unapata vijana wengi hawana maarifa kama haya, ndio maana unaona vijana wengi wamejiandikisha kwa program kama hii. So hii program vijana watapata the necessary skills waweze kujitafutia nafasi za ajira katika the digital world na waweze kujitegemea at least in one way at a certain percentage tutakuwa tumesolve hiyo problem. Na pia tutaweza kumalizana na hilo tatizo la youth ku perish in mental health issues. Kwa hivyo tuliona hakuna haja ya kuipeleka mahali ambapo watu wengi wako na uwezo, bali tutafute zile sehemu zingine ambazo watu wengi wanataka kupata programs nyingi, opportunities nyingi zinazoweza kuwasaidia kujimudu kimaisha, lakini hawajapata hiyo nafasi. Kwanza tunataka vijana wawe wanajihusiana na teknolojia. Nafikiri biashara nyingi dunia hii leo inafanyika kwa mtandao. Ndio maana tunasema kwamba ni lazima vijana wetu waweze kupata ujuzi wa teknolojia. Ne kono mga janko pogregi mano eni kambi mano mar Royal Media